Si Maria sama nato gihimo sa Ginoo diha sa sabakan sa usa ka inahan. Apan kay ang Ginoo doon na magid na siya gitawag og universal knowledge, past, present, and future. Nahitabo man ang gitawag og failure sa unang mga tao nga iyang gitukod o iyang gihimo, nakasala man, iya sang gibuhat si Maria nga limpyo, way buling sa sala, aron pamasin nga mabuntog niya ang sala nga maoy ni ulipon sa mga tao tungod sa sala nga gibuhat ni Eva, ang unang babae nga uyon ba siyawa niya. Tungod aning maong pag-andam sa Ginoo niya, si Maria gitagaan o itawag na to protection nga dili masudlan sa original sin. Pero dili ni assurance nga si Maria dili makasala sa iyang pagpuyo aning kalibutan, kay puno ba yan sa tentasyon. Pero si Maria doon na sa siya'y extraordinary effort nga gibuhat samtang nagtubo siya og nahimong hingkod nga tao. Unsa may iyang effort, gigid siya higugma sa pulong sa Ginoo. Mao nay first effort ni Maria. Ikaduha, related sa paghigugma sa pulong sa Ginoo, nagpakasulugoon siya sa Ginoo. Ana, gilingi ay mong tupad ing nakining duha na ana nimo, nahigugma kas pulong sa Ginoo niya, magpakasulugoon kas Ginoo. Ana, kung naana ni natong duha, kining duha murag 75% sud na tas langit. Pero dili pa na siya perfect, 75% pa na. Ang ikatulo na gibuhat ni Maria mao ang pag-antos aron dili makasala. Antos ba? Gihigugma niya ang pag-antos. Ngunay para nako nindot kay sunan katong antosa niya, mao iyang pagkamabdos, gasuka-suka patingal ito, ni baktas og perting layua aron mo alagad sa iyang igagaw nga si Isabel nga namabdos nga tiguwang na kayo. Antos to nya unom kabuwan siya dito, tulo siya kabuwan dito, di ni dako-dako na gitong iyang tiyan ato. Uli pa siya balik ngadto sa ila perting layua, mga 100 kuno to 91 miles. Sinang ka na lakaw na nimo, mga hapit na mo 250 ka kuan siguro kilometro. Ikaw mo kuno ilakaw kuno anabi nya mabdos ka, wa pag yung kay kuyog, wa man tumukuyog si Jose. Mao bitang pag-uli ni Maria ngadto sa Nazaret, ni uli man siya sa ila, silingan man na sila sa Jose, di pa man sila adto bana o asawa. Uy, ni dako mang tiyan ni Maria, niingon de Jose nganom nang imong tiyan Mary, ni dako man na. Uyab banto sila sinayura naman, ingos Maria lalang ni Espiritu Santo. Si Jose nagduda gyud nga kadtong iyang paglakaw mga 3 ka buwan doon na ginahitabo ato. Siya ra gong usas daan, basi gi-rape siya didto o nakakita ba siya uyab nga samtang nagkuyog-kuyog sa daan, di ba kanang pagpanguyab anak man nang kuyog-kuyog no? Nang kuyogan ka ba? Sa una baile nya, kuyogan dayon hatod nga tos balay, matukangan dayon. Unsa na kanang perting layo kana ganing pila lang ka metros kuyugan nimo ihatod-hatod, hibaw-an na magkinsayngan, pilay edad, nabay uyab, ano ba?
unsa kang graduha, samot na tong pila ka miles, pila ka adlaw tong lakaw ato. Nagduda gisusi kaniduna gini nahitabo, mao tong nihilom ta siya lakaw. Pero si Maria nagpabiling putli, mao tong wala gid siya. Iya ra sa tong giantos nga gidudahan siyang Jose ang pag-antos. Sige, lingay mong tupad ing nahigugma ka ng pag-antos o sige kag reklamo. Patay ka diya. Nya dayon og nana kaaning pag-antos 90% so nakaslangit. So unsa tong una, higugmas pulong, sulugoon kas Ginoo, nya mo antos. 90% langit na ka. 10% na lay kuwang. Unsa may 10%? Para rin na ako ha. Di ni siya tinuod ning percent commerce magugko nya. Banker pag yun hilig mamaya ng percentage. Unsa may 10% nga remaining. Bawo mo kunsa? Awag yun mo kibaw kay ako ra may gahimo-himo sa danay. Ang paghigugma sa makasasala. Namang mga makasasala sa tong palibot. Matud pas unang pagbasa, ang dragon ba nagatang sa pagtukob sa bata nga ianak sa babae nya. Kining dragon mao ni ang yawa. Kanang yawa mo nay tinubdan sa sala. Ang pagbuntog sa sala dili pinaagi sa atong pagpakig-away sa yawa. Ang gigamit ni Maria ug ni Hesus mao ang paghigugma sa makasasala. Ug para nako mao na ni ang final test kung balaan bata o dili. Kay ang tao nga balaan di gid na matakdan sa sala sa iyang isig katao. Pero matakdan ganita kana buangon sa dieta. Padang litra ron, tamparuson imong naong. Suko ka dili. Pangutan na imong tupad. Suko ka, tamparuson imong naong. Suko gani ka, awa na, takda na ka, patay ka diya. Muna si Jesus, ang iyang gitudlo, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas, ay yung kasuko. Aron di ka matakdan sa iyang sala. Unsa may mitakod nimo, ang lagom, nalagom man imong naong. Ang ipiktura sa iyang sala, pero di ka matakdan sa sala. So kumagon ka, lobo imong ipon. Ayaw gyud baos. Matud pa ni Kristo, dili ni an eye for an eye, a tooth for a tooth. Unsa man, love your enemies. Na iyang tudlo. Kisa may gatudlo ni Jesus, ani nga si Jesus niagi man to pagkabata, doon na gito siya teacher. Kinsa man ang iyang human teacher mao si Maria. Kay si Maria nakakat-o na anang love your enemies. Una diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan makasasala, banhaon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo ang way sala. Nganong way sala si Kristo? Una, nahigugma sa pulong sa Dios, kay siya man ang pulong, nahimong sulugoon sa amahan, nagantos og nahigugmas mga makasasala. Hiusa gid sila sa Maria. Unya kay ang gigamit ni Jesus nga lawas, iya man tong hinuwaman gikan sa lawas ni Maria, lisod sa kaayog ang nagpahuwam dili sad maadto dito. Ang nanghuwam gani gidam ang iyang hinuwaman dito sa langit, hinuwaman ra man to niya god. Naumol man to siya dire, sa to pa dito gito nagsugod ang iyang flesh and bones ni Jesus. Gidaman niya nga tos langit. Ang iya sang gihuwaman kay naka-perfect man sad hangtod sa katapusan, gidasad ngadto sa langit. Kining assumption
ang pagpasaka ni Maria sa langit dili ni gahom ni Maria, kung dili gahom sa Ginoo. Kana bang gipasaka siya sa langit, di siya kamaong musakag langit si Maria, wa sad siya gahom sa pagsaka ngadto sa langit on her own, pero ang iyang part sa iyang lawas nga mao si Jesus didto na mas langit, mura siya gisuyop ba, assumption, gisuyop to naman didto nya kining ato rong unod, kining ato mga unod diin man ni nato gihuwaman. Ha? Mabot lang ninyo, diin na nyo gihuwaman. Gikan sad ni sa unod ni Adan. Katong unod ni Adan ba? So mo ni ang atong lawas di gini musakag langit. Ngano man ang unod ni Adan na takdan man sa original sin. Kay mo man to'y gasugod og himo og sin. Mo na nisod nato ang sala. Mo na madugta gini nga atong lawas. Pero dili na ron rason nga ang atong lawas tungod kay naay sala or makasasala, ang atong kalag dili makaipsot gikan ni ining maong gitawag nato bilangguan. Unsa na may makapasuyop nato ngadto sa langit tungod sa sakramento nga gibili ni Kristo nga mao ang bunyag, nahimo sadtang liwat ni Maria, nang huwam ta sa kaputli ni Maria ug ni Hesus. So karon ang atong kalag niagi sad og kaputli nga wa na gyoy mansa sa sala. Nya kun atong higugmaon ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga sugo atong sundon kay muratag sulugoon, nya muantos pud ta, mo higugma pud ta sa atong isig ka makasasala. Kinis ang atong kalag ni kamatay na to anytime mo adto sa nigritsos langit, kay nakahuwam naman tas kaputli sa kalag sa espiritu ni Maria ug ni Hesus. Ang atong lawas wala na siya mahimong murag dominante ba nga ini kamatay nato ang kalag nato mudritso gidayon ngadto sa impierno, musaka na nig langit. Nahiling nga imong tupad ing na siguro na kang musaka sa langit. Katurang upat ra gyud ka para nako basic test. Nahigugma ba kas pulong sa Ginoo, sama ng pulong sa Ginoo nga nag-ingon kun kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Nahigugma ka na? Wa? Kung naay mukawat sa imong butang ayaw na kinig bawiya. Higugma mo na? Ngano mamong di man mo mutingog? Ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Higugmawa na. Awa na patay na tani. Nabitay asawa ba? Siya pader gisunod gid na akong imong giingon nga tolerance sa akong bana. Akong bana adi kaig cellphone. Sobra naman duha ka tuig na kong tolerance pader wa man gyud mausab, ni grabe naman noon. Unsa man pader dili man epektibo ning imong tolerance. Nako, di man gud na tolerance nga imo na lang siyang pasagdan. Ang pasabot sa imong tolerance out of love. Out of love. Pasabot ang imong bana nga nagsigig or anak ba na nimo sigig duwag cellphone, unsa may imong gibati? Unsa may imong gibati isip na higugma niya nya siya gasigi na lang gid anang cellphone. Unsa may imong gibati? Nalipay ka o naguol? Ha? Kamo ba o ang inyong bana or imong asawa, imong anak hapit na lang way buhaton sige na lang yung cellphone. Unsa may imong bation? Maguol. Karon tolerance pasabot
imo siyang tugutan nga magsigi anang cellphone, pero kay nahigugma man kaniya, imo sad siyang istoryahan sa imong gibati. Moingon sa kaniya sa imong gibuhat karon dong no nga tan-aw nako nimo pagmata nimo mga alas 6 karon alas 8 na las gabi hapit talaga yun sige na lang yung kag cellphone muundang ra kag mukaon nya cellphone na sad naluoy kay ko nimo og naguol kong nagtan-aw nimo nya musinghag mo to gul-gul ka rin buang kailaman ta dire hilom ay na lang sagsumpay tolerance God tolerance pero i-express po ang imong kahingawa o gibati niya mao nay tinuod nga di ba si Jesus tan-aw siya sa Jerusalem nihilak siya niagas iyang luha isa kag gusto unta kong mugakos nimo apan dili man ka mosugot hapit na mo abot nga ikaw likusan sa mga kaaway ug patyon kay wa ka mudawat sa akong pagbisita nimo. Si Maria pagbisita niya ni Isabel sa atong ebanghelyo gidawat dayon siya kay ang kasing-kasing ni Isabel grabe man sad ka Dios nun mao tong nangalipay silang duha wa man mudawat ang katawhan sa Israel nihilak si Jesus. Si Maria sad naghilak pod siya kay ako inyo magidunta ning manluluwas inyo manoong gipatay. Mao na nga konsundo nato si Maria unsa may mahitabo makailada yung tas Ginoo tan-awas Maria pag-ingong yung Isabel pagkabulahan nimo wa kakita sa Maria sa iyang kabulahan oy ang iyang gitan-aw ang Ginoo ingon din siya tawgon ko nga bulahan tungod sa Dios nga akong magbubuhat nga nagtan-aw sa iyang ubos nga sulugoon pasabot di ay ang iyang pagkasulugoon mo'y nakapahimo niyang bulahan. Ako bitaw struggle biya ni nako kay magsige man ko nag-ingon ang uban. Father, sus gilgiga gid mo Father. Grabihan nimo mobaligyag slat, halin man dayon. Imo kong kumbinto kadako anang imong gitukod mo ginaroy imong unsay tawag ani? Legacy. Kay suna ka kadako ana imong gitukod tungod lang anang imong slat-slat ana ba nakuha pa mo sa namahuman o may siguro mahurot ba ni kahalas di oy kusog ing halin pa der ngilngig jud kay ka usahay ba ya mo ingon bi ako na good ni mo ana bi ako usahay pareha sa ninyo ba kay mga buangon man sad mo mangangkon sa ko ako na good ni pero inig abot na nako in my private moment makigistorya nako sa Ginoo moingon dayon ko Lord nganong imo maning gihimo kinsa ragud in taon ko kargador sa una dito sa kahugan sige lang kog panglitag atong mga langgam di man gani ko kamaong mamaligya og mangga bisag saging pabaligyaon kong mama mauwaw man gani kong muhagad og baligya kapila nako di atim og pamaligya og mga butang kay para akong ano bang ikuan sa kanang igaston ta sa akong pag-eskwela mauwaw gyud ko anang pabaligya pero nganong karon baga naman kay kugnaw mamaligya aning slat ingon dayong Ginoo ako nang gipabaga tungod kay gusto kong mahimo kang agianan sa grasya mao na para sa simbahan mao na ayaw gyud pangangkon ana mao na moingon ra gyud ko anytime kwaon is Ginoo mawagtang ra gid ni anytime kwaon niya wagtang gini mahibong lang mo ugma din na jud ko mamaligyag slat kay wa na ko suguas Ginoo kay dili ni ako iyanes Ginoo ug magpabaga ko muantos ko para sa Ginoo nya unsa may resulta naay mga kabulahanan nipis ka gamay ra kay ni nga tipik sa kabulahanan nga naangko ni Maria pero may na lang og makahimo ta ani sige lingi ay mong tupad ing na mamaligya sa tagslat ing na pakauwaw sa tagbaligyag slat nay akong naistorya insya Pader kada adlaw sobra gina usa ka gatos akong pasahan anang imong humili nang naa sa YouTube kada adlaw kikas buntag ngadtos gabi ako ginang paminawon imong mga wali diha imong mga misa ako ngilngiga gud nimo
Ingon siya, napagi mo ingon ako, Pader, nindot lagi ning humiliha. Ako na yung inon, palit og slat, ha? Namaligi ako no siyag slat. Palit sa siyag slat. Sige sa siyag baligyag slat. Nako, sus, og ang tanan nga naminaw nako, og ang tanang parishioners, parihas nimo, dugay na kay nahurot ning atong slat. Ay, ana. Waman mo reaksyon nun, nga na ramay. Nga naman, ambot lang. Bitaw, sunod lagi tas Ginoo sama ni Maria, ug atong makabot ang pagsulod sa langit, kay tuan na siya dito ang atong inahan, ang atong gigikanan sa Dios non nga kinabuhi, tuan na dito ug ang iyang bugtong anak nga si Hesus. Mo nang kita makasulod sa ta kung musunod ta sa ila sang kinaiya. Mahigugma sa pulong sa Dios, mahimong sulugoon sa Dios. Sa tuig ikatulo, muantos og ang katapusan, mahigugma ta sa atong isig ka makasasala. Sige, manindog na ta mga langitonon.